086 0053 Nuga Best Kotangambuya Kogwa Kogwenia. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga your bomb! Ati file and pay. Me, you was any stress. Set a deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapwa fine. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. TV karibu sana charagire chinsa kwa michabo no maragoba chi ebiro vya vene vya gusanga asensemo yekionga karibu chengoro kwa Matilda Obaigwa nekene kionga chinsa ikome na nekirongo chaka ekionga kura ase chinsemo chia agekano asibono egati yabananchi kura ase sublocation ya agekano yogotoka meyo wode ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira veso kiri no kugania mukonyo bo mugambi borogongorwo koroserwa AVC yaye iri kubwatokera obokoreri bwaye kurwase AVC eyo baukwana korwa chinsemecho nigo banyarire kwerera enchira babere bagutumika gusasa yo abere ka gutumika munaso kugambe bine binge kurende AVC chiteyo chire chinyomba chia Magogo. Obisi yanyarire kobage go solve disputes chinyinge na nda abantu abange bakonya kire korwa lakini asobo maana buna mwayerigereri unogo swa mali na asara abepi Magogo ni gata gugetepi inje muno mugambi asensemo yabatureti nande endo murike amaene muna mwarigereri nyomba gali no enekero onkeyo no nye mesa keyo ondeli ora isekubwata ngankuri kore bono none obokoreri obochi bwako ngasense meyi esengenjonga equipments chire maiga nchi saini chirakore chiraenene service benerato igo bono okuna bwobule merito bwate ande ngusabaiga onye amaene abandi baokonye nanje nasabire tokonye tubekeru obisi ere gaigai tubetware none birugoine emesa na bintu binde ebira toroberi asense mo yobokoreri wone tora Magogo ime yani nonyekero togotariru nabo bisaba banene ekobo busoku sana noye uniform ntobwati oranyare gutabautisa oyo cha ikina no yokugambibwe ikina ningo yasho yuki mase kuweke go abishibu na tokolera yo tobwato boko nanye buna mwacha iga ande nabo mwara ngamaswa nyomba ali omara gweru lakini ntubona botokolemereri ase iteke chinge embese kuwecheka tukuna kwa bano bo bange nyombe ngutubwere bono ntubwato boko mututagete tokonyu ne serikali Magogo abunekire mabati abochokire bono agintutagete tokoreki tokonyu Chomurire na gutigara ime ye county ya Nyamira muriro mutindi nigo bwata eskuru kusenyumba yoburaro yeskuru ya Banyaroka ya Gekendo Mixed Secondary School abo asechi sandoki emeito yokurarera na boigo chianka
na uniform cha boroki wabo chanyara koya na gukwana na bananchi bensemeyo niko mono banyare kwera buna tiba manyitiki kyanyara guchakia umurero yongana yaletire asara enene chibichecho cyariganire no murikito Fatigade Gisemba. Samuel yetangoro kupitrus ongwae nchedo moibali bwe skuru eye one twarore lyo kitwakumirie etosinyire ngiya sambe skuru bana mbaiyo twajire kolimine chipensa nintoli goikere lakini egari yachire yarimirie naende yasokire bone toichane to moikomo bochire aseke skuru ego sena mapepo akibane to kumete tigatokong'ia masaba Amarieta nendi chati atebe sensa erina ringo janalira kurukebaliga omwana bwa mangenjo etwarengeka bwonere ngumbwaria omwana funsi onare form 3 akara twarengeka twaigwa eliogi koruga igatwate buna eskuru yajire egatwachi ikaiga o maana bwa mangana twasangi na eskuru yajire paka yekaransirense elinde immediately abo kumbani gari yomuro yogocha kulimio umurero yaikire yachire yatire gotema gokonya tekonya tikende gionsi kire gento kio bana kiajira nyomba bupi nonye ne chianga chirichinde nchiyo ekiara abana konye barenga obagenda ase emecheso eyen St Francis kendo Marieta nengo kushepungwa kinyerokiane no mwaru nche no mwibeli bwe skuru embwa to mwana ole form 4 twarenge ngai gas twarenge megondo akeigo twarelio ikurwa ige skuru tokoboria abaiboli bande ko rungumbwe pakta skuru yayi na bana mbalenge skuru na ntwe twichante ngiya sambe skuru na ndo ne kereke ne sengenje boni go bogima bwa komite na ndo togo saba mwezi miwe itenya moko atokonya abana baira ne skuru basoba nari na minyokire go chaga iga nkonyora mangana yaiga na kieke ngosorora se serikali yaito ya Nyamira na kenye ngima ase moyo obotuki wanse bono iga bali iki kamera kirige gokwanwa una bakora Nairobi ali ese kerisi ya Katoliki abantu abo kwatwe none abagwati maninga keregeza ali ngambarocha none bali bakora bigwetaga iga kingambarocha igona soroire ga kinyasa iwe nga serikali na sense melia abatuki balia na ndo buya yatoka abana babarega iga babogera mbakore tiki barengega abajire skuru abagusiba nsipi barabu bakakore tiki inkabare bana tukumitinga yomo ikoyo rure akyabangina totagokura Mwancho murigeria magega yomo MCA we ward ya Kisii Central umuske Wilfred Monyenye Yoge ko raliwa ko babuna omunyakirobo ase committee ye county assembly ile kurigeria amangana yo gwikiraniwa kwa magendero ase chiwodi ao nigo mo MCA oyo alire irabuna na chekwendeke buna ase chiwodi chonse 45 obereka gutararo na kwendeke buna magendero ao ali abekirwe ase budget yo mwaka oyoga wechibesa kuguchaka 2026-2027 anyari kobaka wikiraniwa na saboliri abarayi bonsiti babasa gutwara boba ikiagira chiwodi chonsi inchinyoire ase budget yo mwaka w'ikivesa guchaka mutinyonde no musimi wa Wilfred Monyenye Yoge igone no mugoko munene munana itwikirukia abo chairman wa implementation ase county ito ase county assembly ngwakira abaishimiwa bonse pingambi yamono na committee ya implementation aso kongari baga koba chairman ya implementation budget yo mwaka oyo 2026-2027 injemne chairman enyi ya implementation kira kigoti yeto 45 ase tibese kiabekirwe kire project injemne chairman ya implementation ikanta kigoti yeto chionse pi 45 na magendera liabekira ase budget inyaligererie inseneke inga kolirwe no eno yokukana nga magendero tari kwenda buoye ase budget ya rero kere bintu bionse pi omu MC abegete kurwe ward yaye no biare ngime no bia captured igo mu MC o complain nga bintu bia TV yo ase budget kere bintu abegete ase ward yaye amagendero ali abegete onyine gipara no chire onyine heriti no ere onye water no ere onye education no ere onye trade no ere igo kire gento nkero igo ngote bia bagandwa minto mo pesa ko complain aba kusiasi montegerete chiwodi cheito chios na Kisii accounts budget yeito gerengia wetania budget chinde chionse pi chiakolirwe ase miaka ende yose igo none bintu biribire ya bere carried forward
na bikoenda bikorwe kwa sababu jibese ikio narra no jire forwarded to a budget ya omwaka oyo no omwaka onde igaba gambi rema oyo no mochiama ni omoremu obwate experience naende goika akore egasi amo no omugaba noito goika mugwasie egasi ende torore isi na omokonyi obombrai sekema ya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i nikobono nyare wikirana asemo yega bwebiriro emimo eme yomoche me ye county ya Kiambu kaukwano mugasorero kuro chinsemecho nigo aboruna nerebuya abakenya koremania chinga kimune chiga mpaka ekero ebinto bikongete kurengana na Dr. Fred Matiang'i nigatebire gwetera soko bwaterana kwa abakenya nalio obochori obonene buranyare gukorekana samatuko ari busia senchira ere yabe na bwigo kumonyora umurai oranyare gukonya aba Kenya na chinga kiche nigabotokengora kuchase amateyo nase bwigo atebire buna chinga kiche bukendo nigo bakenya bubonete guikana ange na tunawahakikishia I will pledge this to you that majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndio tu atatuamulisha, ndio atatuelekeza. Tuko kwa kanisa na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Hata tukitafuta yale tunatafuta, tunamuomba Mwenyezi Mungu akitujalia tupate baraka, tupate nafasi ya kuendelesha mambo yetu ya maendeleo. Sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi na kuregesha usalama ule uliokuwa mbeleni, ili tuendelee na shughuli zetu za ujenzi wa taifa. Mwisho kabisa, hakuna mtu Kenya hii ambaye anajua barabara ya uongozi wa nchi kuliko nyinyi wananchi wa Kiambu. Najua vile nchi yetu hii imetembea na historia ya uongozi katika nchi yetu. Na mumeona wakati ule tuko na mpango mwema na mpangilio mwema vile nchi yetu imesonga mbele. Na mumeona wakati ule tuko na shida kidogo, tumepoteza barabara vile nchi yetu inakuwa. Ninawaomba ndugu zangu na dada, sisi wote ni wamoja. Mungu ametuumba, ile damu iko kwa mwili wako ndio damu iko kwa mwili wangu. Wakati huu ni wakati wa kuzingatia vile tutakavyoweza kupanga nchi yetu vyema, ili tufanyie hawa watoto niliona hapa na wajukuu wa mzee waendelee mbele na wafaulu. Kwa hivyo tushikane mkono. Sisi tuko tayari, tunawapenda na tunapenda vile mtukaribisha hapa Kiambu kila wakati tukiwa pamoja. Hatusasidi kuungana na nyinyi. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tufate nafasi hiyo tuweze kutoa mchango wetu katika uongozi wa nchi hii. Moseneta wa kaunti ya Nyamira Mosike Okongo Omogeni nigobono anyare kuboria mugavana wa kaunti ya Nyamira Mosike mumenyaribo kweneke buna onyare wikirania amagendero na kubomono sekta yechisemi ekiratebire buna nigabarimo baria bebirasi byense bya nasari gose ECDE bawakanwa engeria ere yechibesa chinke mono na chinga keche nigatebire buna nonye ababwatani se abarwari bebinyoro bamanyakanete buna community health promoters niko bagwakono chibesa chire chinke engana tebire ebonete kurigerwa asubu imemono ne serikali ya kaunti ya Nyamira buna nonye serikali gose kaunti yo yanyare komentwa chibesa chire chikurwa asikiganja ya serikali. I don't know what we shall do, Mr. Speaker, to preach to our governors that they need to put first and foremost service delivery, Mr. Speaker. But I hope, Mr. Speaker, that now that my county has hit 6.2 billion shillings, the first ever, Mr. Speaker, I hope my governor will now confirm my ECD teachers to become permanent and pensionable, Mr. Speaker. Can you imagine, Mr. Speaker, my ECD teachers in Nyamira earn 12,500 and they are working on contract, Mr. Speaker. With this money, Mr. Speaker, unless the governor wants to be the enemy of ECD teachers, he should now use this money, Mr. Speaker, to confirm our ECD teachers to be permanent and pensionable, Mr. Speaker. I want, when I go to the count, Mr. Speaker, from the month of July, all the community health promoters, Mr. Speaker, should be paid their arrears, because we have now released money, Mr. Speaker. The way governor will have tea and mandazi in his office, we also want our community health promoters, Mr. Speaker, to have their money in their pocket. They can also take care of their families. I hope, Mr. Speaker, that the governor will employ
healthcare providers, nurses, doctors, so that our hospitals are well resourced, Mr. Speaker. We want to see tarmac roads in counties, Mr. Speaker. It cannot be that every time we send money, we increase resources, the only language governors will tell you that we have opened roads, that we have put some Arab. If national government is tarmacking, Mr. Speaker, why can't governors also tarmac our roads, Mr. Speaker? nawo nongo kodere kionga chinse komicha bono marago mwancho murigereria korendeto basagoska kendera kubwatia emeroberio ya Getembe TV ikionga kya momogusi rieteriane Matilda Oboigwa twara emaragoba engia naboigo kenda gutwara chingaki chingororo cross the studio ya kabere nere Eugene Matogo bakubwatirana nere Kevin Ongeri. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga your bomb. Got to file and pay. Me, you was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchakuwa fine. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Kila litukulie hiki, shaka litukuliao, etwani ya Getembe. Uchakira chinse 12 cha mambia.